Bante lakam ya kejingwan rung tu kibriu nari Bangladesh. Kinoilam kah nyotrap achek National Movement HANM ha ka khat pradarik naitung kalai kendo ya ka kli do kipulit ka kong ida shisha nongrang ha office tray kam jongka. Hakini kejing ya kendo kinoilam ke HANM kila kerpat ya ka DJP ban khot hajir ya ki bor jongka Border Security Force BSF ki badon hak tem ya da kapot hadanggar balat namar bun ki jing ot ki bami ni ki pa bekidon ki brio na Bangladesh ki bawan rung tu berbor syari India. Uba lamprang kharbani presiden ulai thu akinong thok khubor halor ke ni ke jing kerpat jong keseng. Ulo angru kadon ke jing keno beki trash nong khasi bat garu ki penrungi ki Bangladeshi da ke ba outdoor shpau hajar tingka shikli ban kesam syari India. Lakat pat ru ika kong ida shisha ban penjur ke jing twet ki nong de nong khayi bat ki nong di drug ha ke jela. Meeting ka jong ka HMCC bagi madam DGP ilai thil shipun lagi ai rai kawe ka ba kam kosan kalong ba yuan ban ikendu ye DG badai ban khot somon ye BSF na pen ko tangar balat namar bang yo complain ba kidon ki bari lagi Bangladesh ki wanrong rungtu na Bangladesh dari India bat yo ru jing tep ba kidon ki na husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba sim sipau hajar na we ko mangla tengis ila yakan le theri taiba na ma bang sutu ba ka jingwan rung ki bari sen negeri it ki kalong ka mama bat ka ba mansau ka namar ban suono tanggine ki barjala no pang ne ngila inya dekat no tam kin wan nang tu nang wan rung ki khar Bangladesh namar ngi sutu ba gajingwan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki khar Bangladesh om tang ba kini ye kayo kam yo jam jong ki samla jong ki nong ki tari muluk henry mangi ngi latip lupang selap babor kum ki seng balang ki bari ki wan hang ne hakadur kum ki nong bala henry kile pat ki kam lai pujat ki kam sneu kum batu kali tu ka them bat ku bajia ha ki snem badat ke jingsha generat skor hasnet bat nilai ya diskos ma bat i madam ru ila kular ban simkhya yang ne kam namar ngi sutu ba lara kum ki trai muluk ngilong ki minority hal ka jong ka jala hal jong kari kamut ba klempep ba ka jalam khlaya kan salong ka jala kanong ba akar tala ka bar tikum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyotrap ka benreu residentia ngilong kum ka nong ba akar tala ka bar namar hangti po tripura pila jui ba utari trais nong ula kalalong ripai bat ka ba kham septing susu kolong ba ngilai diskos ba bat madam kolong namar ba menta kidang wan kini tang ya ka kamai kiji kidang wan le etang kila project le purukom kam sneu tu kapor lada kine ki jaj benreu ki banabari kila bon pai kin kini ru saya kam sensar yo ka ma yo kin jit lo jong breu lo jong nong mi khmat kum belajar ki ki jala tetak tahu ngida kum ke jabri sokya bat ni so bat ai kulai kerpang ye madam ru iba ila bular ban tresitom bat simkhya ye ne benta namar ngi sutu ba ka jingma ba jingma saw ka ap yengi kumitari tremulok lada ki bar jala ki bari ki wan rung kertlap kat benang mi ki por kan mi ki si har negeri ki tegi don ru ki isu ki bang ya diskos habadai kejing jelai ki kamsneu handrenting kejing jelai jong kejing penslam ban talak ki resaplis kita kwa by astan stri by in brief ini next scene la yo ba ya ku ya DGP today do DGP in ba nongkom na ka lian do ni ban pek ya ki sport boy ke mana kumba ong presiden ila dek i banyak kena pun bak kita pek ila kan ke ni kenap ha long ka karkom ya kulu jing ya i madam bat ida sim hilu positif ni ya ka soju set ka ni ke hadin tu ke jingkran jong i presiden ko ong Jepang ki mendel do bandung na po Bangladesh pat ki brio duni ki ba sim kabu ban kamai bisa bandung tu ni ki po Bangladesh ni la ekra lu Jepang dekap aja
Nomor pa ini bagi jingkup kam tu jam positif di dia dari lah dari baju lah ila dia keren nak por dari bagi pang dari haduk tang bagi government kam sim kia yang ni betul di mana hak bidai bagi ni ila ya keren bagi madam sumpah pan kampun kloy no ya ka jing tungkam tungjam hak department jong ka polis nomor pa ki kat nu tu dipriu ki kena semua bukti ki ba yaki mah na bentaban pendap no ya ka recruitment proses bakin yo no ya ta kam bejam dari haduk menta kampat ulong ya je ila ekren mi ong ba la da ka dili ni kata kamu la dai bitik kum ong ka tin fereng ba justice denied or justice delay is justice denied mod apa penslam hi banyo ya ka kam bejam kala long baik kum bom nom akhir ya kam bejam lemar ba kum ong i we na di khot ni nai ong ba pi kene ke jingput Islam ya kene ke jingput Islam hak bidai ban kam jam kalong baik kum ba penduk no ya kalat kalenti ya kena semula jemu bagi yo ya kam jam de hak bidai ba kene i DGP jumi mana ila ong ba nomor ba chwa ban recruit hak bidai ba kene ke kini post ke peru ke police department di ong i don kam chwa benda ya ka physical evaluation yang dalam ada benda ya physical evaluation dan gila ban proses coba ba syakmat pada de hak bidai ba kene ke kam i ong ba mene ba kene ke por menta kadang dai ke por ba slap dekat kam stom benda ya ka physical evaluation di ong ba mas ndak ke Independence Day by October sedang no ban le ya maka ban sedang no ya kene ka recruitment proses hak bidai ba itu di kam jam di belakang depan dan betul saya isu hak bidai bagi drop CU buat fight ya kene sampai hari bisnis ketri bagi Madam DCP kalau sepang drugs ni katong kajing jelai jong drugs menta kalau long siapa palat bat kapen jat ya kalau jong ki lung kena ki samla ba menta dekai ko ni discuss mana kalau ba ni kerpat ni Madam banbu kam bon ki check post ban kam pun klan chu te long in le ke bayar dei bat ni la request ro ye ba so bahalam penbu lam ka awareness nakap liang ka police department kam tam ki jaka ki babon ki bajelai gini drugs te lakular ni bat ni so sarong sya bangi yo kat ini DGP ba kular bat ba ong sya in hirap ini ban le kani batong kam